Maran lapen mata ka khayatum si Autonomous Council kilik along cepati long chotpo. Cuki hola along thengpi kang hua gari kachingna. Bithong PS Vice T10 Cricket Tournament angdung kiti. Maran lapen mata ka khayatum si Autonomous Council kilik along cepati long chotpo. Kedamtang Assam Cabinet amayalong Maran lapen mata ka khayatum Autonomous Council kilik along ke alang litum khai hini si vote joglong chotpo mate thorlong chotpo pu chiparai pontanglo. Tangte Karbi Anglong Autonomous Council ke komantulo laswaron kaslampo ke puta arjupon mi melamlo. Ate kedamtang surihini rakret troganing kanpen songing koi ramphanga song atum nang chisonglo anchot kalisi councila dondrialong kakonglong lapen ring angjang kachisong anta sai jogji KEC kilikalong ke inglong aso khayam si vote joglong chotnang ji anparta thordun ji sita thordun long chotnang ji pupen kachisong pon padolo anchot kalisi man kedo Guwahati High Court along PIL pipen court along ta haidetlo lapen man kido Guwahati High Court penta aron kasila maphan hukum KEC aphan pilo sitami non anta silam ledetlo chithanmi non an ningkan kep an kachisong pleng edlo sita Karbi Anglong Autonomous Council penabangki council kilik aron silam ledetlo bonta chithandami maran lapen matak Autonomous Council atumke surihini ra ingkoy ningkan si Autonomous Council ta kilonglang pining ansi ningkan trok ni si dolang sita alang litumaphan ke kilik aron silam pierlo sita KEC ke ha Chriser kebra hokebra hini penlo council kilong non anke ningkan trok sir kebra kithom an pleng etlo sita mi lapuson aron kasilam le rek abangke ningduklo lapen pinrem ponlo puta 24 plus organization chief convener Roton Terang hinpen sodak pen lamthi chipaklang po News Report Public TV Karbi Anglong Pini isining duk me melam lapen ke ilitum kachisong aputhak Karbi Anglong angkang pensenglok india angkang antal so song ko aplikasi song aputhak ke kadu beta chini er lo boson laso Karbi Anglong Autonomous Council long methang jongjung election ket pado hut inglong so that's vote job long chot nangji puka chisong halaso ka chisong ko alo ne aja ke ding tat Karbi Anglong Autonomous Council lapen ke state government atum nang berthi bajone non puanta ilitum ka chisong aputhak pacuncela ta isining duk me piniar nia bangke Karbi Anglong Autonomous Council atum bangke claim hai he sita piniar nia bangke moran lapen motok latum ke 2020 aningkan si a council ke sengla moran motok Autonomous Council ko halaso ke sengalong nona bangke isi aron latum isi je para elo state government atum de hadak bangke moran motok akhaya tuman chot si vote job long chot nangji ko halaso ang deng etlo ta pinia ni Karbi Anglong Autonomous Council atum laben ke state government atum Karbi Anglong Autonomous Council along tala sonaron do wek nang jia porlo ta do dedet la so puthak ning duk chepak lang pen laben ke la so puthak pachun wek nangi pusi in tu mahin pen chuning ripon lo laben ke la so ka che song ka pachun wek ya long bang ke non ke kadu beta pudulo la sikadu beta nang cheram nang chetu dun pen non ke bang jia ni hot thepin mate series of program itum deng pot po la sikadu beta ka cheram chetu ponjia phansi nilihin bechuning ripon kedamtang 2016 20 September pen
song ko rapia ka chisong bom mang bom lo chisong pen Karbiang Long Autonomous Council la pen ke state government atong panungku ga joni honorable Guwahati High Court man ke do Guwahati High Court long kusi tame PIL pilo je Karbiang Long Autonomous Council long inglong so that si vote jog long chot nang ji po potha ke tum High Court long pidam that pen apit lam right nang pilo je ladak prapjin pen Karbiang Long Autonomous Council long laso voting rights abang ke tribal tum silong chot nang ji pu chesong pon lo la chesong det pen apita Karbiang Long Autonomous Council la tum nang kroy kre la pen ke nang panungku ajoy ne rengang jang pusita me itum chesong nang kok la sila so ke chesong aron do ko ajoy ni sin ilitum ke chesong la so ke chesong along non ke ilitum theglong dak lo ke moran moto ko tum phana bang ke Karbiang Long Autonomous Council la tum chupua he ta moran moto ka Autonomous Council atum ke bange halada ke alang tuma khaidet si bot joglong chon nang jipu ji jong hai tak Karbiang Long Autonomous Council atum kubi posi ji jong hai heder lo labang si mahumi me lam lasi nili pudani abang ke prapjin pen laso ke dak Karbiang Long Autonomous Council long ta moran moto along ason si council electoral roll abang prapjin pen silam nang ji kali pulotan te daga bang ke series of program democratic arona teng pe tum chesong kon po lapan ke lajong si laso ka chesong along pena dokok pusita me lake Karbiang Long Autonomous Council lapen state government atum si adai che nang ji pusini li pachini pon itu kano Chuki hola along thengpi kang hua gari kachingna lakhain ko raphonilip MAC constituency ke parlo Sang tilang so along forest sai khimati Chukihola beach IC William Terang lapen thana OC atum chilang petsi aning bebang ason patrolling kedam bomahot ihum thengpi kang hua gari registration number AS05/C 5980 Bolero pickup neponlong cheklo lapen thengpi kang hu min smuggler abang amen laki Rojat Singh Apuamen Mukesh Singh ahem lake nilif block adong puta OC penang thandon lapen pick up driver jona lekthe lapen Rojat Singh atum henlo lapen alang litumaphan case number U/S 61 bracket 1/303 bracket 2/317 bracket 2 BNS minus 2023 lapen forest anapen case number R/W section 34, 35, 40, 41, 49, bracket 1, @60, 1 bracket, prohibition of FIR Act 1891 amended in 1995 lapen. Atheng piaki bilake 32, 35 anbag doji pusi, alang litumpen nang pachini don. Lapen market prince lake 50 pen 55 anbag doji pusi. Nang pachini don lasi no nang ton pen alam the Chukihola OC lapen Chukihola forest beach officer atum pen alam thele arjupon lona nilip Chukihola pen nilitoma pherangke tharson teron nang kilo berta news report public TV Karbiang Long নমস্কাৰ কাৰ্ডম আমাৰ জংফা এৰিয়াত এনেকা টিম্বাৰ স্মাগলিং হৈ আছে বুলি এটা আমাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে আৰু আমি কমপ্লেইনো পাইছিলোঁ তেনেকৈ তো একমাহ ধৰি আমি এইটো হেৰি কৰি থকা হৈছিলে ৰেকি কৰি থকা হৈছিলে ধৰিবৰ কাৰণে তো আজি ৰাতি আমি এম্বুছ কৰি আছিলোঁ জংফাৰ এই ফৰেষ্টত জংঘলত সোমাই পেলাই তো সোমাই থাকোঁতে প্ৰায় 3:30 বজাত এখন গাড়ী সিফালৰ পৰা লোডেড গাড়ী এখন আহে বলেৰ' পিকআপ ভান এখন আহে তো আমি তাক ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু তেওঁ পলাই আমি খেদি আহি পেলাই নিলিপ ব্লকৰ ওচৰত আমি ধৰিলোঁ গাড়ীখন তো ধৰি দেখা পালোঁ যে আমাৰ লগত ফৰেষ্টৰ টীমো আছিলে চকীহোলা বিট অফিচাৰ আছিলে তেওঁৰ টীমো আছিলে তো আমি ইয়াত আহি ধৰিলোঁ দেখাতে পূৰা ফুল্লি লোডেড টিম্বাৰ আছিলে এইটো পমা বুলি কৈছে পমা কাঠ হয় 28 পিচ আছিলে বগী পমা কিমান কেবি নিচিনা হ'ব 35 কেবি এইটো এৰাউণ্ড মাৰ্কেট ভেলু 55,000 মান হ'ব এৰাউণ্ড 50 to 55,000 এনেকুৱা হ'ব যোনটো ধৰিছিলে হয় এইটো যেতিয়া কেছটো কি কেনেকুৱা আছে আৰু কেছটো আমি ড্ৰাইভাৰ পাইছোঁ
লগতে আৰু তাৰ মালিকজনক আমি তাৰ ড্ৰাইভাৰক ধৰাৰ পিছতে মালিকক সোধাত তেওঁ ক'লে যে আমুক, তাৰপিছত তেওঁক আমি ধৰিলোঁ। তো ড্ৰাইভাৰজন হৈছে জনা লেক্টে, তেওঁ মাইক্ৰ' গাঁৱৰ হয়, কি মৈক্ৰ গাঁৱৰ। আৰু যিটো মেইন একিউজ, যিটো মেইন মানে আপোনাৰ টিম্বাৰ স্মাগলাৰ হয়, তেওঁটো হৈছে ৰজত সিং, ইয়াতে নিলি ব্লক। তো তেওঁ মেইন। আৰু তেওঁৰ আমি যিখন গাড়ী চিজ কৰিছোঁ বলেৰ'খন, তেওঁৰ বাপেকৰ গাড়ী হয়, মুকেশ সিঙৰ গাড়ী হয়। তেওঁলোক নিলি ব্লকতে থাকে। এইটো আগৰ পৰা মোৰ এটা মানে আমাৰ ইনপুট আছিলে যে তেওঁ এইখিনি কৰি আছিলে, কিন্তু মই আগতে একবাৰমান ট্ৰাই কৰি তাক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, সি পলালে। কিন্তু কালি আৰু লাষ্টত ফাইনেলি ধৰিলোঁ আৰু সেইটোৱে। এতিয়া কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ, কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। আমি এতিয়া তেওঁলোকক এজ পাৰ ল' তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব। ড্ৰাইভাৰৰ নামটো কি আছিলে? ড্ৰাইভাৰটো জনা লেক্টে হয়, এইটো মৈক্ৰ গাঁও। ড্ৰাইভাৰ আছে নে লগত আছে? ড্ৰাইভাৰ আছিলে, আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে কাঠটো কাৰ হয়। তো সি ক'লে যে আমুকৰ হয়, তাৰপিছত ইজনক ধৰিলোঁ আমি ল'ৰাটো। Bithung PS Vice T10 Cricket Tournament ang dungkiti. Lason si kedamtang arua cikloni phai thongke brai CR ni pen chengpon si pini busega cikloni phai koira serkep arni ang dungkiti mate final match pathu ponno. Pini final match along ke pathu pon lake Kuthipi LP School left wing lapenke Phankri LP School ang bongsi pathu ponno. Bonta Phankri LP School atum ke thekmuna ka jok 20 run pen chipahai pondetlo. Bangso final match along aluhi sarpo aman pen nangka chitong don local MAC mate KACC emakihai Dr. Tuliram Ronghang lapen ke alang lilong tim Karbi Anglong claim dam rapet atum sitami nang chitong don. Lapen bangso pathu along ke hayanong ilaki tangka sika suri phokep with trophy lapen ke kere matum lake tangka suri thongkep lapen ke bangso final match pen Pachiton si Bithung Rengthama constituency arlo HSLC lapen ke HS kipa satuma phan sitami CEM ari dengpen archopon dongkam kam penili tuma pherangke rangsina kathar nangkelo berta news report public TV Karbi Anglong lapen ke halatum si ponpo bang jepon de teti along le loksi nili dak nili to misabelo Karbi Autonomous Council pen Revenue Department pan hukum PC lagni sose achiri hala so chilia sake kedet along le hala lagni achiri ke piasa ke thangda ale ave pino lake misuse Bukojan cement factory dan bilo ile to memang thela khodak ta council pen thang lam don ave Karbi Lampi hydro project dak dolo dak local atum boreng warsai long le lapen Karbi Autonomous Council tame revenue long le pula hai ki pian ke lake misuse lo use po banke no nang long le nangli sikipo nangli sidorpo ke claim kita bang si poisa dan piji ciri si ben suri cap lapen ke bang si dan nam piji lapen boreng warsai ta dak si 100% long bodon long itu lake use lo itu lapen ke Karbi Autonomous Council ta itu dak revenue long po revenue long lo pelong teletom kaprek development assign deng ta itu claim long po lasi lahai ta mel itu claim bom nanti non na itu tame dak dongka mukam long tame adorsho bidaloy hala adorsho bidaloy tani lisikon lo aprang ke RMSA pensi kimlo hala bangke model school laso model school bang conversion na bangke adorsho bidaloy hala adorsho bidaloy tame non bangke dake science stream tame dak dongka mukam long kudu bialong silitum changli long puton malitum laben ke center ilatum dak center tame dongka mukam long sinon ke dak high science center tame dak sigiya ban nilidak ya pidi ban nili claim pon popusina tumhan pachini lo lapen yang parta dai koloi boys school nili anujok somelo kampang ceng momlo ICC koloi boys school lakenan tum chini nang po ye 50 crores
not less than 50 crores. 50 crores above uti pocket attack. Lasota meda garo sel doji, boys sel doji, auditorium hall doji, indoor studio doji, outdoor doji, indoor doji, lapen ke da classroom doji, yes teaching staff quarter doji, principal quarter doji, fourth grade quarter doji dakta lata me dak dong kam long kimbo lo da keceng lo lapen ke non pravin pen dak dong kam long si ile tum mane ningan graduate pass pen api post graduate pass pen api dak dong kam